ake sibingelele kubo bonke nje abathandi nabalandi bomculo kaMaskandi. Siyabingelela nje uSikabiso ichitha umfowanje kwanobamba obingelela abafethu. Sanibona bafethu, siyabingelela nonke enibukelayo nje emakhaya. Lokubingelelayo ukuphuma kahle. Umaphathe uthisha wakwaMasondo efilide ngoje esikoleni saseMpumalanga. Wasilana bafethu sithi sithula le video lena simfowethu Dumali ngoba sinungaphatheki kahle izinto esezenzeka manje zenziwa kahle. Bafethu nje esokusho ukuthi sekwane uxhashaza sixhashaza la emthilweni. Ngicabanga ukuthi bafethu ukukhula kwethu niyabona futhi sikusebenze phambi kwenu. Sikusuka sibancane sasafela izinto esibulo manje. Okufuneka ukuthi manje ucacele noma ubani ukuthi asaphushi siyasebenza. Lokhu kusetshenziswa kona le micimbi eyenzakalayo kuyahlukumeza bafethu ngoba njengoba sila emculweni sizojabulisa abantu kodwa ngaphezulu kwalokho sisebhizinisini. Uma ngabe bahlele imicimbi bezosebenzisa ukuze kuzuze bona ngoba nesingabazi ukuthi umhlelo womcimbi wayekhaya umcimbi usuke enza ibhizinisi usuke engasiko ukuthi ukhulisa umculo kuphela. So uma ngabe umuntu ezosebenzisa thina ukuze kuphumelele umcimbi wakhe kodwa thina ngosuku ezakhe ingane la efile thina ngosuku singasanami ukuthi lokho kuhlumeza kakhulu. Ikakhulukazi bafethu masingabeka iqondise into esisephansi kahle kahle indaba yomcimbi lokubona ezakho okuxhumene nama-award. Bethu lo mcimbi loyo sihlukumezekile kakhulu. Ongangokuba sithe uma songenela lama-award lawa besikanye nomhleli wawo wabiza imithingi kwakhulunywa wonke amaphuzu ayephakamisiwe. Nathi sasiyitshela ukuthi-ke ngoba nawe esichazelile vele ukuthi lento iza noshintsho esolibona nathi ukuqhaphazela kwethu kuzophela nani ebekile ngendlela naye ebeke ngayo. Kodwa ekugcineni thina sisibone sesiyisuku. Bafethu esizothanda ukuthi nikuzwisise kakhulu. Asikhaleli ukuqasha ngani. Yebo sidumile siyathandwa la uqhamuka khona nalozumuzi umuntu ongajabulela ukuthi amahlanu nokumuzi umuntu engajabulela uMaskabisi thina kushaya ngobodlela. Kodwa asithi nesiqasha ngani lokho kodwa into esizoyikhalela kakhulu ukuthi ungene umuntu wavela nosebenzisile kakhulu ukuthi noma ama-award akhe evotisa abalandeli bethu bevote. Nokwenza ukuthi leyo mali leyo abalandeli bethu bazivotela ngayo ekhasha ngawo amanye amaqhawe ukuthi sisaye ngaphandle. Abalandeli bethu uma bevota abanye baze befona ukuthi Dumali ngicela ukuvota njengamanje uyabona ukuthi ngivotela kuyavela nokuthi ngivotela ngoba bazothini bazokuthi njengoba bezivotela leyo mali leyo isupporta thina. Ekugcineni kosuku leyo mali leyo asasupporta thina uyayiqoqa ndawonye uhlelo umcimbi uyayithatha uyoqasha ngayo abanye abantu. Okubuhlungu kakhulu abanye abangawangeneli lama-award shuthi kusetshenziswa thina ukuze ukuthi labantu kushuthi babonakala bemo-best ukuze kusizakale thina okusetshenziswa thina sithule. Kunemali ethile ekhandwayo ngenhloso zokuthi kumele kuyobhadala amanye ama-artists kushuthi wona abonakala engathi angcono okumnandi. Okunye kwakhona ngicabanga ukuthi i-artist uma ngabe ulokungile unominating kuthala phela ukuthi ukwazi ukuthi lifike emcimbini lizokwazi ukuthi lizojamela umcimbi lidliwe likhona nabalandeli abasuke bevota ngemali zabo bazi nabo ukuthi okay nomuntu engimvotela nami ehleli lapha noma ngathiwa ngiyadliwa abalandeli bami abafike kimi bezosho noqhawe zivotile kuyobuye khuluma. Noma ngathiwa lowo ndondo ngangiyiwinayo noma mhlawumbe umfowethu uwina ngoba sasingekho ngisho emcimbini singanikwanga ngisho amathikithi ama-VIP ukuthi masifike emcimbini sikwazi ukungena sihlale kahle. Yayothathwa ubani lowo ndondo loyo and umhlelo womcimbi akazange kukhathalele ukuthi azi ukuthi sikhona yini emcimbini ukuthi sizojamela umcimbi. Bafethu sidluleke kuma-award elinye iphuzu bafethu elinye esiphatheka kakhulu. Last year abantu abaningi bazokhumbula ukuthi i-poster ekhuphuka nezakho u-Group B sasikhona singeziduma kahle singakhokheli lowo mcimbi loyo. Kwathi lona noma sesithi umfowethu mina
sifake impetrol kodwa bahluleka. Okay-ke mina ngagcina ngavundelanga into mcimbi kodwa into eyayihluma ukuthi abantu ababekade bebheka ukuthi ngizobe ngikhona kulo mcimbi abazange amakhonza engena ngapha nangapha. Ngoba ekugcineni igcina kulimala thina ama-artist ngoba uma sesiyilapha kwi-poster singasakhonanga ukufika emcimbini ngesimanga sokuthi wena usikhokhele, abalandeli abakwazi ngoba kuba ngathi wena uxhaphaze abantu ukuthi uzokuthi emcimbini awangakusenza. Then okubuhlungu kulo nyaka ngoba besiwu-group B singakhokheli uma sekuthiwa siyaqashwa kulo nyaka lo kuyiselwa ngani emcimbini sikhokhele sekuqashwa abanye. Why isikhishwa ngaphandle sonke thina sase-group B kuzofaka futhi u-group B omusha yini na ingoba thina sesiyakwazi ukudala ukuthi uma u-group B awukhokhele kuloya mcimbi wami. Then-ke nogada mhlawumbe kungenzeka ngonyaka uzayo ngibone omunye u-group B omusha ngoba lo wakulo nyaka ubonile vele ukuthi awukhokhele yabo. Okhokhela phansi isandla niyasho ukuthi ukhokhelwe thina ebesiku-group B last year asikhokhelwanga. Mina ngiyakudlula kule festival yakhona ngakugabisa ngabona kuyi-post maqeda lapha ukuthi ekhulumisane nami ukuthi ndoda ngicabanga ukuthi ngifake i-post yakwenzayo ngabona sengikuyi-post qeda wayithulele kwazi uba yini ngithula mhlawumbe ngibona kuyi-post kwenzakalani washo kangathi kodwa amizi ndawo zephambi eThekwini uJoel Deza mofika lapha eThekwini futhi udlalisa ingoma eyodwa kodwa thuzo udlalisa ingoma eyodwa nakhona ikhathi phakathi thuzo edeza ukuthi lo muntu owazi wayo esingasebenzi ngisotha edeza eniyo zingoma inqwaba zedlala nezoplay mekho lapho ngithanda ukuningi televinda wena ozoyiveza unganikeza ngisho ithuba lokuthi ukhulume nabantu bafethu ngosibani basekamethini omunye umlandeli ethina ngokubona kuse stage udlala ngoma eyodwa mekho umuhambe akazi ukuthi ubani wazi ukuthi ngibonile abantu ngokule into ukuthi umshayela nami lokuyiveza sikwenzile yonke iminyaka nosuku ukuthi khona ezakho ukuqala ngikhona ngevela noma yabo kule ngihamba ngayo wangithembisa manje ukuthi lokho ngahamba kwethu lokusiye lokho ngiyakuthembisa unyaka ozayo uzoba sekukhulile abantu ngibaqasha wangifonela futhi lo nyaka encoma album ukuthi yashisa wathi mfowethu ngisafona ngokwe-album okwamanje ngizophinde ngifonele futhi maduze ngelanga nomsebenzi ukuthi sibizana kanjani manje kodwa khona ku-confirm ukuthi uzobe ukhona emcimbini. Okay bangifonela abalandeli bami ngoba sesinabo abalandeli abantu bayasithanda lokho asingabazi into engifisa sikusukumele lokhu asizethi futhi nabantu abaseyi abantu abaseyayo ilabantu abahlele emcimbini. Bangifonela abalandeli bami bathi mfowethu sifuna ukuthi sazi ukuthi ushosho emcimbini khona sinama-meeting so sifuna ukuthi sazi sihlanganise indaba zey'mali kusemanje ngathi nabafuthi ngolungikhulumile manje ukuthi emcimbini sikhona sekalana nomuntu ngagcina lapho khona akaphindanga so okusho ukuthi yonke leminyaka sayivela lokuyikho futhi ukuzibuza ngoba manje sebona sesikulungele ukuthi singaqala ngoba phela kwazi lapho ukuthi vele nginamanje ngeke sesifone sisokala akwazi ukuthi kumele sifonele vele futhi ekhiphe imali esibhasha wona kusefanele esibhashele manje asasifonela asasebenza wethu okuhlungu kakhulu hayi ukuthi imali yokusibhasha ngiyekho kodwa yingoba kubaluleke ukuthi kufanele uqhube ikhikhila imali yokusibhasha hayi ukuthi ngoba ingekho okubalulekile ukuthi kufanele uqhube ikhikhila okuhlungu kakhulu uma ngabe isenze abalandeli bakhuzana abawinile ngobuningi bona egeyithini ngoba bakubala abantu abawinile ukubalandela bakhuzana cishe ba-1549 awubalelwa ma-100 ndawo kubabhena ma-100 ukuthi nangani asiwapi okunye futhi uma ukuthi ungelofi ungumculi uyakwazi ukusiza yoba umkhulu akakwazi ukuthi angathatha u-100,000 ephisane ngawo kubantu asebephumelele noma engaphisani ngawo kodwa basobewinile kodwa akakwazi ukuthi angakhomelisa nemali enkulu kangaka le mali ngabe yayicondlula kungenani uma ukuthi kuthiwa kanamali engabe yayicondlula ukhokheleke thina emane sikhulumisane ukuthi cha bafowethu kunakho umncane okhona sonke thina sikhuluphi bafowethu kulo nyaka
ngabe uphele neza zonke kodwa kunyaka akayithathe nakho kuncane okungenani sithi sifaka opetrol siyakhona okusho khona ukuthi kahle kahle hayi ngokusolekela imali ukuthi isplash thina kubaleke ukuthi imali ifune beningi kubani umhlelo womcimbi thina ngapha sisale sihle ngoba thina sikhulelwa ngamagama kuphela ukhula udumo namagama kodwa thina impumelelo impela ngoba mawuthi uyabheka lo mcimbi kunemali eningi kakhulu ongumkomelo kodwa kuyihlazo ukuthi kuba nabaculi abagcina bengakhokhelekile singeke sithi imali singekho ngoba imali mayingekho angeke umkomelo ube ngala kodwa kube ubona ama-artist azokhala futhi ukuthi akakhokhelekile yabona ephuzwini lokunye lokuyiveza futhi isikhathi esiningi sihlale eGoli thina uma uzoqala usuka eGoli ubheke eThekwini sihamba negenge masihamba negenge le esuke isidansela esigidela kumele bafethu uqashe ikhwanjana ngo-9,000 uphinde iy'ngane zabantu ezosuke uyithwele ngekhwanjana uzame indawo yokulala uphinde uyithenge futhi ukudla yabona uma umhlelo womcimbi ezoba nesibindi sokuthi yiza uzoziveza emcimbini wakhe ekubeni anganomsuke azi ukuthi kumele ukuthi ukhokhe kangakanani ngoba angeke ukhokhe u-15,000 wena usuke ephaketheni lakho umculo wehla ubheke eThekwini ufike eThekwini udlala izingoma eyodwa inqani imolo nakhona lokho usuke eGoli njalo wena ngo-15,000 wakho ophuma ebukwini ngoba umhlelo womcimbi ngeke ethi wozoziveza ekubeni engakakwazi usuke seyikwazi umhlelo womcimbi so bafethu angazi asazi ukuthi sizokhala kubani esikhulumele nabahleli bomcimbi ngoba njengamanje thina awekho ama-artist azoqhamuka ebuncaneni akhulu ezebe madala uma ngabe kusazonje ngoba kuzube yabona ingoma sayishaya bafethu ifike kubantu beyithande njengoba abantu beyithanda ingoma yethu kodwa ekugcineni abakhoni ukuthi besibone ngendlela okuyiyona emcimbini ngoba abahleli bemcimbi baseya bathi asize siyodlala mahhala angeke sikhone ukuthi siyodlala mahhala kusho ukuthi emcimbini ngeke sibebike labantu esibashayela ingoma kusho ukuthi-ke osibona nini ngoba ingoma yethu bayayizwa futhi iyafika kubona bawusibona nini-ke kule mcimbi uma ngabe abahleli bemcimbi engafuni ukusifaka emcimbini ukuthi sifike ngathi size kubantu labo sibe sibaculele ngoba ekugcineni siculela abantu vela siculela abahleli bemcimbi yabona nje lento eyenzakalile ukuphukane zakho ikhombisa ukuthi sonke thina abaculi thina sesikhulile ngengisho ukuthi esikhula ngoba njengamanje ukukhula kwethu ngicabanga ukuthi sekwanele for ukuthi abantu bengasithanda besisupport futhi bayakwenza bafethu yabona siyazi ukuthi ngiyakholelwa kithi balandeli bethu nabathandi bomculo wonke lento yenzeka ama-awards ekuphukane zakho iphinde futhi yasenza ukuthi thina sigcine siyibukela phansi futhi ngoba ukuthi esingabalulekile bekungafanele sifake ama-award befune kungabe ama-award khona labantu abakuleya post eyikhona zakho kuphela uma kuthiwa lama-award akhona ane-award elophen besimaskane kuphela kungabikho lesimeli kungabikho promising kungabikho yonke lento yena ngoba phela thina sibakelwe ukuba phela abantu ababalulekile abantu abafakwe lapho kuyiposta kuphela besiwa ukuthi ngoba sibalulekile kuma-award sinolethelwa ukuthi sibalulekile uma kumele siyohlobisa ama-award sithinta abalandeli bethu ukuthi bavota sibalulekile lapho kodwa uma kumele siqashe asibalulekile esicela kakhulu besicela ukuthi abasakazi ney'ntatheli nabo bonke abantu abangakhona ukuthi bedlulisele emphakathini ukuthi siyakhala bedlulisele ukuthi bafowethu kudala sixhaphazele sithathe sibuke ukuthi sokuthi siyakhuluma kanti siyazonela kanti kuyafana sixhaphazele wayabaya manje sesisathi asume sikhulume hayi ngoba sizixanixana cha bekuyilokho nje bafowethu siyabonga kakhulu.